Ubah perstun tensong sembut menterang ba kejala megalia ulong ba ka hukum man khangi kinoi kai nak babat kam ye kiseng sain perthei ni ki dobar snong kadai belarai da kejelang ka kedun menteri nak jingterwa katanat education da ka babnun pau bala da don kejing persyak sarkar hi kan sepai ya babha bande nak banta kejing ya be ya renti ulong ba kejing sengau jong u marwai pat ulong ba ki brio ki bateri kam sarkar hakinu kinu ki benta kata ka de ka kam jong ki bat la siu tulop iki ulong ba kat kum ka sebesul ka don ka kendon bat ban syukran sengau kum ka basung luang bahaban baik benia ki bakum kinu kita kinu hikai bat yakani ke bentau on saya keren on nawan ra ak jelang kenhun menteri ke sarkar jela halo kecing tho ba kani ko hukum kadi kecing khang ban khang la di kiru syampang ban rung ban yedan menta hak sing sain pertai luang ban kaliang jong ke sarkar ka priang sobhai kiru syampang bat kum uri sain pertai u priang sobhai ki syak sain pertai dak ba ko do la rung syak sain pertai hadien bola resign nak kam ulong ba don kam ban smuthu ya kata ba menu ba kwa rung syak sain pertai ka jingkhang ka plien re don kam ban resign nak kam Namar ya kani ngatrai kawan ke proposal na ka education department. Agaba kadu ngi notify de hadin bakarai ka ke kabinet. Badia ka proposal lawan na kalian ke education department. Dia kani ngin la ka don ka ba persya ngi sepek kai ka ba bahatam ni le namar ba piong kinong hikai ne ki ba bne kinong hikai ya ka ka ba bahatam. Ya ka tangin le kanang ba kan jai be yarti kinong hikai. Den re hakijing sngo jong ai marwai kalong tang ni Kibriu kibatrei kam sarkar. Lapi ong kinong hikai, lapi ong ki eki eru. Dengan trai kata dekat kam lopi. Kaba pila la sir tu lopi pi kumta. Dia ladangi ong badai mentangin lah banlek sekata, kalak banlek sekata, kalak banlek sekata. Namar ke servis sul kadon. Kakum ke servis sul kadon. Dia ada ong pi ban syukren untuk sekum ke pasuk. Dan ong pi ngihapan kategoris badai. Kibukumno kita kinong hikai. Mentapi ong ya kibukumno. Dia katangin sepet ini yesterday bah. Opi. Let's say ka nakaliang joka education bench ka sama. Dia ni sia discuss ko kabinet. In fact, from the government side, we welcome intellectuals. As a politician, I welcome intellectuals to join politics. I did join politics, but I resigned my job. We need to be very clear on that. I joined politics way back in 2002. I still remembering my resignation also. 15 October 2002, I resigned my job. I joined politics. So I think we need to understand that whoever wanted to join politics, the door is always open. You can join anytime, any moment. But you need to resign from your job. That's it. Very simple.